Tubaye ikaze kuri Nimasha TV. Mwese abantu mudukurikirana ku munsi nta mwanya dufite iminota mike waho tureba ubashe kureba ino minota. Rero kuri no munsi dufite abatumirwa babiri mwamubona hano beza cyane. Rero wowe urimo kundeba turimo kumenya impamvu bahagaze hano. Nanje twabamenye impamvu nabazanye hano. Rero unkurikirane tugende tubana muri no minota mike yabampaye. Ikinzanye hano no kubaheza ikaze muri overnight ifite kuba mu mwanya mutoya. Ikaba yateguwe na Kiruhura, imbari Kiruhura Patrick ni nayo mubona hano yateguye ico giterane. Kafite overnight mu mwanya mutoya abantu bagiye gufungura, ariko natubwire gatoya kuri overnight afite. Urakoze cyane. Overnight niyo gushima Imana, yani niko nayiteguye, iratangura mu mwanya saa 3 za nijoro. Ego. Ese overnight yabiteguyemwo abantu bangahe? Harimo abaririmbyi, abavuga butumwa, hari benshi hari abatabazi. Harimo abavuga butumwa benshi. Reverend Gaspari Tagawa na nundi mu pastor witwa Fire w'umurundi n'amatimu y'abaririmbyi y'amaministere n'amakorali menshi. Ego. Ese ko yateguye igiterane uvuga Thanksgiving? Ni gushima Imana kuko Imana yagiye dukorera ni byinshi cyane no gusengera umwaka mushasha. Ego. Uno tuvuge amasaha yabaye nka yarangira. Oya, narakomerezamo nyine nibyo gushima kuko Imana yatugiriye neza tumarajya none tuhita dukomerezamo byose. Ego cyane, Imana ibazagire. Atubwire usobanuro bw'igiterane ciwe. Ubu turi kumwana nawe ni Madame Pasteur Kofi. Twemera cyane nawe ari mu gikorane ciwe ca Patrick, akaba anamwita cyane ngo n'umwana we. Ese n'umwana wabyaye cyangwe mu mwuka? N'umwana wo mu mwuka. Nababyaye mu mwuka. Uko abana bo mu mwuka gutya? Yo besha ahubwo. Ese kuba Patrick yabashije kugutumira mu kino giterane, kubgawe wimva gute nk'umwana wa yateguye igiterane? Naranezerewe cyane kuba tubyara abana bagakura, bakaba bategura ibintu byaguse gutya byo guhuza abantu bangana gutya. Akaba yaranagize n'umutima wo gushima Imana, ashimira Imana ku byo yamuhaye, kuko niko gisobanuro y'igiterane imeze. Ndabishimira Imana cyane, Imana ibihere bicubahira. Urakoze cyane n'umugato yaje kuduheza wavuze kuri teme ivuga ku titre y'uyu ngo Thanksgiving. Sinzamenye icyongereza cyane ariko kansuramo kugira agasiguye. Ni birebire sinabisigura muri uyu mwanya muto. Thanksgiving nababwiye yuko ari abantu bavuye mu Bwongereza baja mu Bufara, baja muri Amerika kubera impamvu z'uko mu Bwongereza batari bahawe uburenganzira busesuye bwo gukorera Imana nyamana. Bo mu Bwongereza bari baharaye kuramya ibigirwamana n'izindi mana gutyo, ariko aba bantu bava mu Bwongereza barahunga baja muri Amerika, baje kuharonkera ubwisanzure bwo gukorera Imana nyamana, kandi barashitseyo barabirana. Urakoze cyane. Ngaye yegereza abantu muri VED dufite mu mwanya. Turiyegereza abantu bose bakurikirana kuri Nimasha TV n'andi macano yose y'Ubujumbura arabahari. Hazoba hari abaririmbyi batandukanye, hazoba hari abavuga ubutumwa batandukanye kuko David Patrick avuye kubivuga. Turabatumiye abantu bose, abari kure muje ku mitandao. Hazoba hari ibintu bidasanzwe, hazoba hari abaririmbyi badasanzwe, abavuga ubutumwa badasanzwe. Turabatumiye ngo abari hafi baze bashike, abari kure nabo baje ku mitandao. Amacano y'Ubujumbura murayazi, sino yavuga ngo nyamare aho uca hose urahuruka. Murakoze cyane kabisa. Ngaha nagira biyegereza. Ni kaze gusa nta kindi kabisa, bakurikirana online. Byose biragenda babibona. Nico novuga. Bakurikirane ku iyo channel. Hariho Patrick Official kuri channel yanje kindacishaho live. Oyikurikiranaho na Carmel Church ko yacishaho. Aho ukurikiranaho ngaho live ubibona babiyegereje. Murakoze cyane. Ciao. Hello bakunzi ba Nimasha TV, tubaye kaze urimo kudukurikirana kuri uno mwanya n'ano masaha ya nimugoroba. We wicaye hano kapo uri mu modoka kuri televiziyo, tugwaye kaze. Murambona ameze neza cyane. Rero aha nditonze kubera ico meje gukora cyari cihuta kubera nta mwanya bari wamaye, wari umwanya mutoya. Aha rero mubona nitonze cyane kubiyegereza. Abo mutabone niyegeje hariya, sorry cyane, biterwa n'umwanya abantu babamaye nyine bakimya. Turashimira kwanza abantu bakomeza gukora subscribe kuri Nimasha TV. Salute kabisa.
waba uri umugore umukecuru uzi ureba ibintu byanje sariyuti kabisa n'abandi bose. Rero aha ndi kumwe na grand frère wanje. Ese agira iki cyanje? Grand frère Oya nyine bijya muvuga. ndi binamu wa. Ndi kumwe na binamu wanje. Tizontera isoni kuvuga binamu, ni binamu kabisa. Rero hano twaje twishimye cyane. Cyane kabisa. Twaje twishimye umva ngo turishimye. Se nta kantu babwira kigisekuruza gutya. Isekuruza gute? Mwega ubimenya nce cyane. Uyu ni umuhungu wa Muyomba. Amuyomba. Uyu ndi umwishwa wa nyirarume. Umwishwa wa nyirarume? Ko niko kuri? Ndi umwishwa wa se. Nuko nguko. Tombe takundiga kandi singakata. Hari amakagumamwo nuko kose muzozo nyine gutesha bwa birahaba. Byabaye ijambo rishitse kuri Masha TV ndibaza. Ndashaka rero cameraman wawe. Niwe cameraman wawe baramumenya none ni cameraman. Cameraman ni Masha TV. Ni Masha TV rero abashe kubibwira kwanza mumenye hanyuma muwazi bikurikira. Ku mazina yanje nyitwa Ndahiro Fred. Korera muri Carmel Church Bujumbura ku Ijimbo. Nije cameraman wo ku Ijimbo. Nijuza kubahiza live yo mwijoro y'igiterane dufite cya Patrick overnight. Amashusho nagaragara nabi nagaragara neza nije mu bibazo. Kandi mukanda wa diaspora. Ugize neza kuvuga ngo nibyamera nabi nibyagira byose babaze jewe. Kibazo nuko baza kubura nimero yo kubaza. Urayivuga? Ndayibaheza. Muri commentaire. 6. Ndayibaha muri commentaire. 68 98 50 10 nabivuga mu cyongereza. Nimwabona bimeze nabi bumva ni 669 byose nyine bigenda uko byose. Mwitege kabisa arabaheza ibintu byiza ni nabyo bintu twatuje kuvugaho tubayazi kaze kuri overnight ifite kuba mu mwanya mugende mukubwira kuri Carmel Church na Patrick official baza kurengana cyane ngaheze ikaze abantu bakaza kudukurikirana mu mwanya. Duhaye kaze abantu bose baza gukurikirana live yo mwijoro kugeza ku cyumweru ku mugoroba. Dufite igiterane cya Patrick cy'amashimwe. Gushima Imana kubyo yakoze byose muri uyu mwaka. N'izwi zo dukorera cyane. Muze mubane natwe kuri aya macana abiri bavuze kuri Patrick official na Carmel Church. Muze kukurikirana live turaje tubaye mu mwanya. Babiyegereje cyane. Bakoze cyane kubiyegereza abantu mu ngeri zose tunagendera twamamaza nkacano yawe Ibikupi TV yabuze manager ariko irahari kabisa. Ene manager kweri managing ikomere nayo nyine zamuke cyane mu rundi rwego nyine nkaba gashamyi Kera TV. Bagende bakandi subscribe, share, commentaire ko cyabasharinge Masha TV. Bakomeza duteza imbere nyene indyo terambere ry'abantu. Ukene manager ugusupportinga Ibikupi TV ageze kuri agashamyi Kera cyane kabisa. Gashamyi Kera TV. Naje ndifuza kugira ku rwego rwa Gashamyi Kera. Amen. Kandi agashamyi Kera n'umuntu ukora ibintu byiza cyane. Postinga ku mwanya. Ukene gitaramo. Genda urebe kuri Gashamyi. Ubu nyine Kera ugiye kubona amaterano yabaye mu mwanya Thanksgiving yakirura Patrick. Gashamyi Kera ni umugabo kandi azakanda cyane. Ni umugabo kabisa Imana yo mwijuru zamugire neza. Imuhezagire mu kazi kiwe agira umwete ngende umushigikire. Ciao. Rero hano twari ku gatorero nyine gasanzwe tuvuga kuri igitaramo kiza kuba mu mwanya. Turabona umuntu urimo kuza pianiste Moses. Igitaramo kiraryoshye cyane. Rekaza shikaje kuri araje. Ngwino papa. Atumaze igihe tumutegereje. Ngwino. Araje. Mugiye kumubona hano ku igitaramo. Ngwino. Ngwino. Banzuze. Ukibara kumva turi live. Banzuze. Moses official. Mose ngwino. Mose dore. Moses. Ngwino nkwereke. Ngwino nkwereke Mose. Mose. Ipendo TV. Pundu TV. Akaba Gahota TV. Pundu TV. Pundu twayivuze ureretswe kandi wishira Marungu TV. Muriwe TV. Bijombo TV. Ibikupi TV.
Ibujumbura TV amacano ibujumbura kabisa none ni menshi tuzakomeye cyane. izo cyane zose ziraza hano murazibona zitondetse aho ukeneye urabona igitaramo mugana warundi igitaramo kizobera he kuri seti Mutakura inimero 22 kujimbo 22 kujimbo aho ni kijimbo neza kumutakura ibarabara rya 7 inimero 22 neza uzohashike ko wigize bize cyane nawe uri mu make umugore ko ndavuga n'umugore umugore ko usanga ari waragushimye hariya none biragenda nta kibazo byose ni mu mwuka uragira ebyiri nawe byose ni mu mwuka uragira ebyiri byose ni mu mwuka ibintu byarakomeye sawa rero reka tuje mu wundi mwanya turindira abantu baze mubabone hano turabereka amateraniro yose muri uno mwanya siko kwiza twosubira gutamba zobukundi kandi bano bacu turaziranye kandi simbi imwindirimbo ngo wenda ara nyijanye naje ndagifite ariko mureke dusome ijambo ry'Imana. Pastor Bidagara nareba bami Samuel wa 2 ibice 12 murongo wa 16. Samuel wa 2 ibice 12 murongo wa 16. Naje ndasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 14 murongo wa 1. Pastor Bidagara reba Samuel wa 2 ibice 12 murongo wa 16. Hanyuma ndanyuzwe no haguruke ndabwiriza uhagaze uyangane takundi nawe nico uhamagariwe suko tonto Mana kugire neza. Wabonye papa? Ahabonye igitabo cya 2 cya Samuel igice cya 12 murongo wa 16. Bibiliya yavuze ngo nico cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana. Nico cyatumye ngo Dawidi yingingira Imana uwo mwana. Yiyiriza ubusa kandi afata amafungo yiriza ubusa. Yihina mu nzu kandi yiri mu nzu yikingiranye. Acura umurambo hasi. Ashira umurambo hasi. Burinda buca. Abantu bakuru bo mu rugo rwe. Babibonye barahaguruka. Bamuhagarara iruhande ngo. Rwiwe ngo. Bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. Manuka kuri 23. 23 havuze ngo. Ariko none amaze gupfa. Abonye umwana amaze gupfa. Ndiyiriza iki ubusa. Niki gituma niyiriza ubusa kandi umwana yapfuye. Mbese nabasha kumugarura. Nzaja hari ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Amen. Nije uzamusanga iyari iwe ntabwo azagaruka aho ndi. Semeni haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza kumwariswa na Yohana 14 murongo wa 1. Ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mbambabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Semeni haleluya. Zagaruka amajana. Semeni haleluya. Amen. Mureke twikirizanye kuko nta kindi dushoboye nituvuga ngo amen.